All India Radio จุดจันปูห้องที่ปวนเสียกนา FM MHz ตาลขัดปอยลีอากิปันอาเฮจิงลำดักสกิเลมินิสอมลีขัดกินตอกิตอนินาไปที่กำเปาสิงกาลกิทุจากตัวนาไหเสียกนาอินเอดิงทุลักตอมเตกุมสังนี่แหละสอมนิปนสอมริซัลสวาเสียคิดิง isolation ward ding en sia kido pi ni na azat hidia gin tak bom mu in om tuina akin zoina ingai sitading Dr. Ngani Kim Haukip District Surveillance Officer IDSP Chanpur in Thuswa abol na nung pen zani talam da nga tanina COVID-19 to kisayin Chanpur District din mun atina Chanpur District ka zanina na vei mukhya that li oma ni sang li zani le som te na ve hyam ve lo ti vel chet ding na sample la khom hi a to te la ka ni sang ni sagyap som nga le nga te hi na thei chet hi ta a tu le li na ni som ya le thum te na ve in ni som ni le ni te anat na wa ki panina dam syang ta wa ni sang khat sa thum som nga le nga te hi na thei chet hi nai lo wa to te teng la ka ni som guk le khat te tu le li na nat na ve in et kolinom ne lu chi hi to te ba na institutional quarantine center Chanpur district nga om a to mun te a lup na zanga som thum le kwa om la ka tu le din munina lup na zali le som le kwa ki sang chi hi isolation ward to ki sa in district hospital isolation ward pasal nga le numeli akigomina ni kwa omua home phekele self quarantine pana take quarantine mi guptalina ni sang izali omua amauti laka symptom ni omlo ahi dan genin et zui a om mi zakwa som dile gyat phau ahi dan leng gen hin lingsi phai hwa om lan ba tb block building quarantine center akizang ten so kalina isolation ward ding azang ding ahi dan kena tuamun zanina s khai hopau ngai te mcs assistant commissioner ki deputy commissioner Chanpur le dr Vumchin Pauton Singh chief medical officer Chanpur makayina et khyak na neuhi Dr. Chithung, Secretary Board of Secondary Education Manipur Bosam into so abol kimua Board of Secondary Education Manipur saina a tu kumkum sang ni le somni high school leaving certificate HSLC polsom exam na result tu ni jun ni som lenga kum sang ni le somni ni tak lam dang ni ina swahya kiding te hi result sheet bell Board of Secondary Education Manipur office and notice board attack khat hiloding a board official website www.bosem.in le www.menresource.nika@thedinga ko hia kiding chi hi COVID-19 hileng zia kina kumdang bangina press conference tungtona result pon hia kiloding leng tak lang hi wanjing kalamina tolen khwa a bom puak theya apuak nai lo lian hun tok takni mu khia in om hi tolen khote han mo le tui thalui a JCB gari zanga na sep nalam a le khwat na a khwat kya kha khi in kigena mu khia ka om puak nai lo puak the a hi le monglen phai house sa je sing sonina mu a hi thatina Chanpur district police te thaza kina police te na amun delina thil omdan belchian in velchet a hi nungina Superintendent of Police Chanpur kyanga zasakina bomb disposal squad bomb siamte anget dungzo yun infala panina bomb disposal squad pol khat sapa omin amaute Chanpur district police apan led sapau kipken sub inspector makayina muntho veng khat a sunung da ni le minute som lenga lelina hi siat a neyu hi mukhyata om bombel insi thuma saw mortar high explosive bomb hi a kido pi ni na hunlaya kizang hidinga gin tak thuleng tigen hi Chanpur district sunga private school som sagi leli oma toate ki khai homna Chanpur district private school association CDPSA in apaita ki gin
จูนนิสอมเลทงคุมสังนี่เลสอมนี่อินาจูจันปูดิสทริกสุงาquarantine center ตอนเตภายนะ quarantine center en kai tu te bana panpi tu te panpi na papia uhin Churchandpur District Private Schools Association CDPSA Polina Quarantine Center somni lekhat te phawa to quarantine center somni lekhat aphak namun tewa hand towel som thum thei tui ke som thum bong noi bom som guk khut sil na bom som guk thau kang lo bok som guk harpik buk som thum mask zale som ni gloves sang khat sanitizer buk som sagi le PPE kit som pehya uhe Churchandpur District Private School Association in ahile anwai a samsin na in som sagi le li omten aphal bang bangwa atho khomu tungtona yaibang panpi na piao ahi dan genu a COVID-19 dona amatong apan anala Village Authority le CSO ton te kipa pi thuleng puang he tulela COVID-19 ja ka quarantine center zat samsin na inte laka Churchandpur District Private School Association CDS NYR om samsin na in somli zata om kha hi dan lenge ni na iti ten anung thop ja kwa haitan itung ahi dan lenge ni he to bana samsin na in tung tanga khateng sin man le sem tu te sep man ding tung tang thu a hi veng ahi nge kinep thu gen he Churchandpur District Private School Association CDPSA in ahile emergency danina PPE set som ama office Xavier Public School koi kele kemu a to PPE de quarantine center philanthropic organization le medical staff ten appointment hunwa palethei dingo chi thuleng Churchandpur District Private School Association Paul apanina kizahi dan insa sa the ki male hi thi bang gi le ti ta te leng ki hom khai tak the lo hi na e lockdown bei hun che na su te leng ding ro no lo om thei din mu na om je kin kha si leng bang ga yam na ding ti hi tu le din mu na ka din mu nu hi ya to hi man si te hi normal ka te ka na su te ta hi wa ki ha ho le tin su te kha aniam thi bang tem ne reasonable bang te na kha aren pen anh ấy sau cũng thật là hi thì em nghĩ thế còn rất thật là hi sau thì đi tiếp là tiếp nào đấy có cả nói thì các bạn thì nó hấp dẫn lấy cái tổng số của thì nó sẽ thực hiện lại cái tiêu các chỉ pháp Directorate of Health Services Government of Manipur ina COVID-19 to kisaina staff nar som gukle multitasking ni somli ki gom sem tu zakhatte lak som hi staff nurse na siam na a matriculate for som zo grade A nurse senior certificate in nursing and midwifery from recognized university khatte wa panina le yangai dinga multitasking adingina por som zo hi ngai ding hi haya dingina lunglu na ne te na kinget na lai jun som lenga ki pan jun ni som ni ki kal sungina lak thei dinga to kinget na lai pen jun ni som le guk le jun ni som ni le ni kum sang ni le som ni sungina tapyak lut ngai ding hi to bana jun ni som le sagi le jun ni som ni le ni sungin haya dinga kinget na peti a dingina admit card pya ki dingina thu swakin tak nang hi hong tung din jun ni som ni le nga kum sang ni le som ni jinglam dak som ina kinget na lai pya admit card mu pe uma ina walk-in interview omdinga thutian kinzo thei ote adingina website Manipur Health Directorate.in a mu thei ding hi State Bank of India sen sakna in Rural Self-Employment and Training Institute in Khanon July kha akipanina toilai kumsom legiat akipan kumsom lilenga kikalni te adingina lam tom toma sinsak na pyak som hi July hasungina commercial floriculture ni som sung sin sakiding wa piggery at ni som pisciculture at ni som ma
นุเมเกปวนคุยจุสักนานิสมถุมอมยิงตัวปานะโพลทรีสินสักนานิสมสุงในดีงฮีตัวบานะอากาศขาอินอาVegetable Nursery Management and Cultivation นิสมสุงมาฮิดีงา Carpentry นิสม EDPA for Micro Entrepreneurs นิสมเลทุมสุงสินสักฮิดีงวา September ขสุงินะ House Wiring นิสมทุมสุงสินสักฮิดีงบานวะ Beekeeping นิสมสุงเล Dairy Farming เล Vermicompost นิสมสุงสินสักฮิดีงเฮ October ขสุงินะ Two-wheeler mechanicนิสมทุมสุงและ EDP for Micro Entrepreneurs นิสมและทุมสุงสินสักฮิดีงวา November ขสุงินะนุเมติอาดิงาปวนคุยสิลนานิสมทุมสุงและปะเตะคอยดานปะเตะบอลดานนิสมสุงสินสักฮิดีงเฮยายอตุงาติเกนเตอสินดิงมีอุตเตอุมาเตอเลมตังบังอินะสินสักฮิดีงวาสินนิติอาดิงนะสินหุนสุงนะนิกเลดอนบานะอมนามุนดิงอโทนาเปียคิดิงหิงลุงลุนาเนเตนะ SBI RCT Person Mun Office sahi kele kituzak to na number kwa thum guk sagi bial kwa nga kwa thum ahi kele kwa gyat guk ni thum bial thum li sagi nga a thuza kina kanset the di ke ding hing Army Recruiting Officer Rangapahar Saina in Hongtung ding October ni som le sagi akitanina October ni som ni lenga kumsang ni le som ni sungina Churchandpur District ka Indian Army kilading hi Chai huna soldier General Duty Technical Nursing Assistant le Tradesman adingina mun ong tam hop oma haya dingina toilai pasal Zinay nailo teleng la kiding hi General Duty ading na siamna yampe ni na polsom zo sate hi ngai dinga clerk le technical ading na siamna anyam penin polsom le ni zo sa hi ngai ding bana tradesman ading na pol gyat zo sa hi ding a General Duty clerk le tradesman ading na din san lama centimeter za le songuk tan na sang hi ngai dinga technical ading za som ngale sagi tana sang om tha centimeter som sagi le sagi alian a hi ngai dinga to bana kezi som li le gyata kuk sang a gig zalo tel thei lo ding hi General Duty ading na kum som ni le khatan te hi thei dinga mun ong dang te a bel kum som ni le thum tan hi thei ding hi ong tung ding ogas kum sang ni le som ni apanina online tung to ni na nin khum na ki hong ding hi Yes News yang yan thangen sana April ni som ni le sagi le May ni som ni le sagi ki kala booking bolten lak thei ding kim jo Mars ni som ni le May ni thung kum sang ni le som ni ki kal booking bolte ading ina alak thei ding songtal inde na Mars ni som ni le April ni som ni le gyat ki kala booking bolte ading ina alak thei ding bungwal inde na RBK April ni som lenga kum sang ni le som ni tena booking bolte ading ina la thei ding hi tu jing kala dinga pe te kampau jing ka ki thuzak to na inga sia theu hai ten a hi